Lenhlangano yelibhayibheli kuleli iBible Society seyithule ngalokhu semthethweni umdlalo welibhola letinyawo iBible Cup. Sewesine lo mnyaka kunale midlalo lapho ke kuthiwa Bible in the soccer field. Ngekusho kwaDokotela Mdzebele lo ngusihlalo weBible Society, ubongele bonke ke labo noma ke ubonge keba bonke laba ke labasekelelo umsebenzi. Kude futhi lokunye lesigijimisa iBhayibheli kuthi asilisebenziseni ngaso sonke isikhathi. And njengoba sibona lapha eTulo, it's Bible for everyone. LiBhayibheli ke lifitisha noma ngabe niphi indzawo. Noma ngabe usekhaya iBhayibheli liyafuneka. Noma ngabe futhi usebholeni, let's follow the Bible principles. Umcondzisi weBible Society umnumzane Ngcebo Mbuli uvetile ukuthi lokuhle ngelivila uNkulunkulu ukuthi liyakulungela noma ngabe ukusiphi isimo. We must sincerely appreciate Premier League nala bengamele ibhola eSwatini ukuthi uhlobo bethu kuhle kakhulu nasingena cishe benimngedva nje lona eliso la ebholeni lalabanye bekubafundisi nje lebhodini nabo bonke so siyabonga ukuthi nisinkathudise kahle sisebenze kahle and i-successful and siyayijabulela i-growth lesiyibonako yeBible in the soccer field. Lonyaka lemidlalo isekelwe bakamasipala wakaManzini nebaka 1 billion rising kani kubheke ukuthi ubeke mhlati ngemashumi ke lamathathu enyangeni ke lesetulu umhla ka30 July. Etindzabeni yeMaswati channel kubika noNhlahlathwala ngena noNtobeko Thabethe eMahlanya.